Ikaze kuri mwebwe mwese mudukurikiye muri kino gitondo. Nizere ko weekend yabagendekeye neza, nizere ko uyu munsi nawe uraza kubagendekera neza cyane rwose. Nizere ko kandi muri kugira impera nziza z'uyu mwaka. Mwese ndabaramukije kandi mbifurije ibihe byiza, mbifurije kumererwa neza cyane, mbifurije kugira impagarike n'ubugingo. Kanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano kugira ngo ube wa mbere mazajya badukurikira, utange igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Nyemera rero by'umwariko ngusuze nimba uri hano mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura, niba uri Bururi, uri mu Kayanza, uri Mwaro, uri Gitega no mu bindi bice mwene bigiye bitandukanye, niba uri mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'andi, mwese ndabaramukije kandi mbifurije kugira ibihe byiza, mbifurije kugira impagarike n'ubugingo. Munyemerere turebere hamwe rero amakuru azindutse avugwa, amakuru akomeje kugenda agaragara, amakuru yihuta, arebera hamwe ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa. Amakuru yihuta cyane akomeje kugenda agaragara nuko ingabo z'u Burundi zongeye gushimangira yuko zongeye guhangana ndetse no gucakirana n'umutwe wa 23 ni mu bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Izi ngabo z'abarundi zongeye gushimangira ko zongeye gutana insinzi zifatanyije n'abazarendo, abazarendo basanzwe bayobowe na Bwana William Amuri Yakutumba hano muri Kivu y'Amajyepfo, ni muri Makobora nk'uko amakuru tugera bivuga. Ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'abazarendo bongeye gucakirana n'umutwe wa 23 mu gitero cyaraye kibaye ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba, ndetse n'ubwo hakaba hazindukiye imirwano ikomeye cyane. Biravuga yuko izi ngabo z'abarundi ndetse zisanzwe zigwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zabashije kwigarurira imisozi ya Kasekezi ndetse na Ngalula iherereye muri metero nkeya uvuye muri Makobora ya mbere ndetse n'iya kabiri, aho imirwano ikomeje mu misozi by'umwihariko ireba ahitwa Bangizi ndetse n'ahitwa Manga. Aya makuru akomeje gushimangira yuko kandi ingabo z'abarundi zongeye by'umwihariko gukoresha imbaraga mu buryo budasanzwe, ndetse mu butumwa bwazo zongeye gushimangira ko zitajya zitsindwa, ndetse zinavuga yuko ikibazo gikomeye cyane kiba gihari ari uburyo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo, cyane cyane uruhande rw'ingabo za leta ya Kongo FARDC rukunze kugaragarwaho ibikorwa bigendanye n'ubugambanyi. Ahangaha bakongera kumvikana ndetse no gusaba yuko mu gihe barwana ku ruhande rwabo nta kabuza bagomba kuba batsinda cyangwa se bagatana insinzi nk'uko amakuru akomeje kugenda tugira bivuga. Ibibaye nyuma by'umwihariko y'imirwano yari imaze iminsi igaragara muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma kandi y'intambara zikomeye cyane zagiye zigaragara ndetse bikaza gushimangirwa ndetse no kugaragaza neza yuko izo ntambara ngo zaba zaragize uruhare rukomeye cyane, ndetse bikaza gushyira igitutu gikomeye cyane ku Barundi, bivugwa ko baba baratsinzwe. Icyakora ingabo z'u Burundi zivuga ko zitajya zitsindwa cyangwa se zitigeze zitsindwa, ahubwo kugeza amagingo aya ngaya zikaba zikomeje gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko zikomeje guhangana. Ndetse izi ngabo z'abarundi nubwo benshi bavuga ko zaba zaravuye ku butaka bwa Kongo, inyinshi ngo ziracyabarimo kugeza amagingo aya ngaya, aho zinakomeje kugira uruhare rukomeye cyane muri iyi ntambara ikomeje kugenda ifata indi ntera ndetse ikomeje kugenda inahindura isura nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga, cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hanyuma kandi nyemerera nkomereze ku makuru akomeje kugenda avugwa, aho intambara zikomeje kugenda zibera hano muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko zongeye guhagurutsa amahanga, zongeye gutuma ibintu bizongera guhindura isura nk'uko amakuru akomeje kugenda tugeraho abivuga. Ubu tuvugana hari amakuru akomeje kugenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga avuga ko by'umwihariko mu mujyi wa Goma uyu munsi hashobora kuza kuba imyigaragambyo ikomeye cyane nk'uko amakuru tugera bivuga. Bamwe bari kuvuga yuko ari imyigaragambyo ishobora kuza gutuma bamwe mu bakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bavuga ko 23 yaba yateguye imyigaragambyo, abandi bakavuga yuko ari abaturage baba babarizwa mu bice bigiye bitandukanye bigenzurwa n'uyu mutwe, baba batifuza ko uyu mutwe wava muri ibi bice wamaze kugenda ufata, ahubwo bakaba bifuza ko wabigumamo. Nyuma y'uko kandi bivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu by'amahanga bizongeye kwibasira uyu mutwe wa M23 bawusaba kuva mu bice byose bamaze kugenda bafata, ariko nanone abandi bakaba bibaza bati uyu mutwe nuva muri ibi bice ubundi uraza kujya hehe. Bivuga ko abaturage bashaka kuza kwigaragambya bafite ibyapa byanditsweho by'umwihariko ko bifuza ko M23 iguma muri ibi bice, ndetse bakanavuga yuko rwose bifuza igihugu kigenga cyitwa Repubulika Avakane nk'uko amakuru tugera bivuga.
Bivugwa ko kandi imyiyerekano cyangwa se imyigaragambyo itegekanyijwe igoma nuko rero bashobora gucishamwo ayo majambo basaba igihugu cyigenga. Aya makuru ariko arahanwahanwa cyangwa se ariko aranyura ku mbuga ngurukana bumenyi cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, ni amakuru kugeza magingo aya ngaya atari yemezwa 100%, ariko burya ngo nta nduri ivugira ubusa ku musozi. Ibi ngibi byaba bifitanye isano n'ibimaze iminsi bivugwa cyangwa se n'ibimaze igihe bitangazwa. Hanyuma kandi reka nkubwire ko i Kampala mu gihugu cya Uganda, Yoweri Kaguta Museveni yaba yamaze kwakira inama ikomeye cyane ku kibuga mpuzamahanga cya Entebbe mu gihugu cya Uganda. Nk'uko amakuru tugera bivuga, bamwe mu bayobozi bakomeye cyane baba baritabye iyi nama guhera ku munsi w'ejo. Entebbe yakiriye inama idasanzwe ku mutekano wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bwana Yoweri Kaguta Museveni akaba ahamagarira amahoro arambye muri kano karere mu rwego rwo gushakira umuti urambye ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri iki cyumweru tariki 22 z'ukwezi kwa 12 2025 Entebbe muri Uganda, by'umwihariko nk'uko bigaragara habereye inama ikomeye cyane, nk'uko bikomeje kugenda biharaba inama ikomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Inama idasanzwe y'abayobozi bakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Iyi nama nk'uko bigaragara kandi yaberaga muri Stade House Entebbe, yayobowe na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Ikaba kandi yahurije hamwe rero abayobozi b'ingeri zitandukanye mu rwego rwa diplomasi n'umutekano. U Rwanda rwari ruhagarariwe na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Dr Vincent Biruta, na RDC yari hagarariwe na Minisitiri w'intego z'akarere Frédéric Anzuluni. Nk'uko amakuru tugera bivuga, Museveni yatangaje ko yishimiye ibiganiro byabayeho ndetse yanashimangira ko hari ubushake bukomeye cyane ndetse bunakomeje bw'ibihugu bitandukanye. Iyi nama kandi by'umwihariko mu gukorana iyi nama by'umwihariko yavuze ko mu gukorana hagamijwe kugarukana amahoro n'ituze n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Iyi nama yaje mu gihe kandi umwuka ukomeje kuba mubi cyane mu ntara Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko nyuma y'uko umutwe wa 23 ubitangaje ko wavuye mu mujyi wa Uvira uherereye ku mupaka by'umwihariko Burundi. Nk'uko amakuru tugera bivuga, guverinoma kandi ya RDC ndetse n'u Burundi zirega M23 nk'uko bigaragara n'u Rwanda kugira uruhare mu guhungabanya umutekano muri aka karere, ibyo u Rwanda rukomeza guhakana. Nk'uko amakuru tugera bivuga, Uganda nk'igihugu kandi gifite ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo binyuze mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Suja yatangijwe mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2021, ikorana n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC mu guhashya inyeshyamba za ADF zishamikiye by'umwihariko kuri leta ya Kisilamu. Uganda kandi yanatangiye imishinga y'ibikorwa remezo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Ituri, biza gutuma ikomeza gukurikiranira hafi ibibera muri aka gace nk'uko bigaragara. Iyi nama kandi igize icyizere ko rero ibiganiro aho rero kurwana ariyo nzira yonyine izana amahoro arambye muri aka karere. Ni inama kandi yitabiriwe n'abandi bategetsi ku ruhande rw'u Burundi baje by'umwihariko bahagarariye Perezida Evariste Ndayishimiye. Nk'uko bigaragara, aho kugeza magingo aya ngaya hatari hatangazwa imyanzuro yafatiwe muri iyi nama, ariko impande zombi n'ubundi icyo zishyize imbere ndetse by'umwihariko n'icyo zaba zikomeje kugenda zizanaho ari ibikorwa bigendanye no kugarukana ndetse no kuzana amahoro n'ituze ndetse n'umutekano nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Mwese mbashimire kandi mbifurize kugira ibihe byiza, bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe. Mwese mbifurije kugira ibihe byiza, mbifurije kumererwa neza cyane. Twongere gusubira mu masaha ari imbere turebera hamwe andi makuru akomeje kugenda avugwa.